Nenkafi GIG no say when you asuafo yi bi so edi nkomo Premtobre Kasee de edu so no ye Kuro Mu Te Sen na ene de ye hwese de wo mo atonton spare parts won kan ha no e Kuro Mu Te e de ma wo no mo ene ye wo mo kire mu se fu obo no eye nenso dollar no de ase du ono won se sampra ha wo no mo adwen Kuro Mu Te Sen ma won abna brefia agyeman etwa so enne ayaye ohumommo bosome dai toso dumienu baabi a wo no Kuro Mu Te Sen aboso kan adwadifo bi ene ne ye twetwe nkomo ewo dwumadie so na say the Kuro Mu nya better sir but say I dey turn so I dey akofom first na entisa na ebi a we niama at least within 2 weeks no say improvement here the eba by na wa wani tia say Kuro Mu kura ni panim Kuro Mu bebre so I say na obi beto ade na abobo a o compreni and skasem sa intama say metan de abuso kan ha ya ntin nade no obi aso ba o se nade ne boa yeden so nzare ba yade ne so anya sa so nzare ntin ye koto ho ne boa yeden obeduru ha bon so a duty yeden ekoso so nzare ade ntin ntama kuruma yeden pa ye pa sisi ade ne ma yanya because member and ko nyame Kuro de ayedin sisi ade ayedin so aban fiamma na ni man yedan ambra na boga fono omun tombi yesu ye ba de aka ase no yesu ye ba nya bi ato akoton te omusi duty no ne boyede omudi ba habo duty no ne boyede omuti mungi no anse sikasam no e bia obi betima de aba na sikasa no kura sika niyo tam no kura omumano no tam no kura abedu na onye sika no na nima no eden aka ho no so sisi a omhwemma aboso kan fo na duty na ba fom na bebia ekoye ma yenyina na asungie ba Ghana Kuro Mu de boko wonza no ma esisa kakra but hen eba ma nasesa nye oyimpa bi yanka se na se ma nasesa nti se na no ma esesa no o se yes e ma reflect ama public no hu se bia na sesa ya ba ana se ne hu se sesa ya ba and the Kuro Mu de njosa but enye din bebre sisa e ho ne ho nti sa na maka no yan fan say business you know I won't say me say dollar na ne yesu no start ye decline kakra ono ne adwadifo ono ne yede no ma but say a decline sa na boy en kakra nti eba no de eba fom no say ye ma end user no hu say ampa no ma esesa yin say yen kwa yeje and the Kuro Mu de enyemle but enye din su bebre sana makano Kuro Mu de emunya krao oman no moye yentumi nkampo electricity bills yentumi nchia because che okita prepaid cry in a month we bet you have to say 200 cedi full on so sure na eko almost ati so bas at the end of the day no yen won impact bi ediba bibia eko enim e Kuro Mu de so man peni betumi aye bibia boa ya ebe pa e Kuro Mu de in fact obia be dia dance say Kuro Mu ye agi de on person obeka no kore but so be ka no kore nyankopon anim pa dia e Kuro Mu ye there's hardship e Kuro Mu ye dia ma betimi nka say bibia anye eye betimi ka say de nyame ye na ya oye ayema ye no but niama ye mpenifo mu ye ne pene e ha ye say ba disema ye wo mu ne ye success kan Kuro na mwasa be di sa we approve sa we na omo kan ne say omo etua no anu na e di kakra because sas kana so mama nipa na omo kokwan kofa ne man banya de obi abeko si o sika ko si okoto ngura nya de beko okofa ne man ba ta somba di onu edo so say wan kokwan na husura nti de metimi aka ne say ye MPs no mu buaye
ankanka majority side no umbuaye krom ana krom dia se mo amene mo se krom dia nye abai oh ensemo dwadifo ede to dwa no eyetiawa wono mu kire mu a duty boɔ ɛdene paa ne senti wonya sika kra koyi niama na so obetena ho a wonya atɔfo ɛma wɔno mo ntɔ